nibyo nirirwa mbabwire biriya bintu mubona mu mafilime ni filime nyine uzabigerageza kuri polisi y'inaha bazakubaza ni mu muhanda ruwasa ubundi tutenye sasha ndababwira bakajya undi kwiyemera. Reka tukubwire ko ubu tuvugana rero aka kanya umunyarwenya mwakunze kandi mwamenye ku izina rya Nyagiso afunzwe, akaba yatawe rero muri yombi n'inzego z'umutekano. Twakubwira ko kuri ubu rero Nyagiso ari mu buroko kubera akurikiranweho ibyaha runaka. Uti bimeze bite rero? Ubwira ngo kugira ngo ukomeze kubana natwe no gukora subscribe, ugakora share, ikindi ugatera comment ku biganiro n'amakuru cyenda tukugezaho 5 kuri 5. Twakubwira ko kuri ubu rero umunyarwenya Nyagiso yatawe muri yombi n'inzego zishinzwe umutekano kandi akaba akurikiranweho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake. Ku itariki ya 18 Kanama 2022 nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi Kanyabugando Olivier uzwi nka Nyagiso, akaba akurikiranweho rero icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake mugenzi we. Amakuru ahari rero nuko ahamya ko Nyagiso yamukubise icupa n'inkoni yo mu mutwe biza kumukomeretsa ubwo bari muri restaurant imwe iherereye mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Nyamirambo, akagari ka Rugarama, umudugudu wa Rusisiro. Twakubwira ko rero kugeza ubu Nyagiso acumbikiwe kuri sitasiyo ya RIB ya Nyamirambo mu gihe dosiye yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha kuri uyu wa 22 Kanama 2022. Ingingo rero y'121 y'itegeko nimero 68 akarongo kaberamye 2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya igifungo cy'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabu y'ibihumbi 500 y'amafaranga y'u Rwanda ariko atarenze miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Umuvugizi rero wa RIB cyangwa se w'urwego rw'ubugenzacyaha Dr Murangira Bitsiyeri, uyu muvugizi rero w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ni Dr Murangira Bitsiyeri yavuze ko uru rwego rwibutsa abaturarwanda bose ko rutazihanganira uwo ari we wese ukora icyaha nk'icyo cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake, cyane cyane yitwaje icyo ari cyo cyose cyangwa umwuga akora. Abibutsa ko iki ari icyaha kandi gihanwa n'amategeko. Twakubwira ko rero Nyagiso cyangwa se Kanyabugando Olivier ni umunyarwenya ukunzwe cyane hano mu Rwanda ndetse akunzwe n'abatari bake dore ko yagiye anitabira amarushanwa atandukanye. Reka rero dukomeze tubakurikiranire ino nkuru kwiteye, mu kanya turagaruka tubagezaho uko bimeze tubakurikiranira 5 kuri 5. Ese ararekurwa? Ese Nyagiso yababeshyerwa? Ese byaba ari ukuri? Dore ko dosiye ijye gushyikirizwa nyine ubushinjacyaha. Twakubwira ko rero tujye kubakurikiranira 5 kuri 5. Nimukureho kandi nimukure mu